Amateka ya Koloneli Muammar Gaddafi ndetse nuko yakojeje hagati mu ntozi agaca umurongo utukura mu nyanja ngahangane na Amerika. Abakiri bato bumva ibigwi bya Koloneli Muammar Gaddafi bakagira ngo nibikabyo, ariko uyu mugabo wayoboye Libya y'imyaka 42 amateka agaragaza ko yari igihangange ndetse akagira umwihariko wo gufata ibyemezo bikakaye. Muammar Mohamed Abu Minyari Gaddafi yateye ubwoba Ronald Reagan wayoboraga Amerika, anaca umurongo ntarengwa mu nyanja ya Mediterane asa Amerika ko niba ifite ingufu yawurenga maze akayihindura ubushwambagara. Ariko baravuga ngo iyo babiri baburana abari mumwe wigeza nkana. Guhera mu myaka y'igihumbi 1980 kugeza mu 1986 hakunze kumvikana ibikorwa by'uko ibyihe byari byibasiwe kwigarurira indege hirya no hino ku isi, bikagendana n'ituritswa ry'ibisasu mu mijyi imwe n'imwe yo ku mugabane w'i Burayi. Ibyibukwa cyane ni ibyakorewe ku bibuga by'indege bya Vienna muri Autriche na Roma mu Butaliyani mu 1985 ndetse n'ituritswa ry'ibisasu ryakurikiyeho mu nzu y'urubyiniro yari iri mu mujyi wa Berlin mu gihugu cy'Ubudage, yaguyemo abanyamerika babiri. Mu bitero Gaddafi yateguraga ku isi yose kandi n'u Rwanda ntirwasigaye inyuma, kuko mu mezi abanza mu 1986 yateguye igitero kuri John Edwin Upston wari ambasaderi wa Amerika i Kigali, ariko inzego z'ubutasi za Amerika CIA ziba zabimenye kera maze zikiburizamo. Ibi bitero byose byashinjwaga no gutegurwa na Koloneli Muammar Gaddafi wari uhanganye bikomeye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi na Amerika. Ibyo gupima ingufu na Amerika ngo Gaddafi yabishyizemo imbaraga zidasanzwe. Usanzwe nk'uko mu 1982 byemejwe n'umuryango w'abibumbye mu cyiswe The Convention of Water of Sea, amazi magari y'inyanja, areka kwitirira igihugu icyo ari cyo cyose uhereye mu birometero 321 uturutse ku nkombe z'ibihugu. Ariko Gaddafi we mu myaka y'1980 yabirenzeho afata ikigobe cya Sarurit cyose cyari kiri mu nyanja ya Mediterane, aca umurongo wita umurongo w'urupfu, kandi uzirahira kurenga azamurasa. Mu byo Gaddafi yakoraga byose ngo nta mikino yari arimo, kuko inkombe z'amazi ya Libya zose yari yamaze kuzizengurutsa intwaro zihanura indege kugira ngo atazagira umuntu umuca muri humye akarasa Libya akoresheje ibitero byo mu kirere cyangwa se mu mazi. Amerika ku ruhande rwayo yirinze kwerekana ko ishishikariwe n'ubushotoranyi bwa Gaddafi, aho gushyira imbaraga mu kumufatira ibihano by'ubukungu n'ubucuruzi mpuzamahanga ndetse no kumubuza kujya muri Amerika ndetse n'Uburayi. Gusa Amerika yo yari irimo gutegura ibitero byayo izagaba kuri Libya mu ibanga rikomeye cyane. Bitandukanye nuko byari bisanzwe ko Amerika igiye kurwana ikunze kwifatanya n'inshuti zayo. Kuri iyi nshuro iki gihugu cyaririye kirimara, kuko uretse Ubwongereza bwatanze inkunga y'ikibuga cy'indege cya Harper Airfield indege zagabyeho ibitero zahagurukiyeho. Ibindi bihugu nk'Ubufaransa, Espagne byahakaniye Amerika ko bidagomba gukoresha ikibuga cy'indege cyabyo. Cyasabye indege z'intambara za Amerika gukoresha ikilometero cy'amazi magari ya Mediterane ku birometero bisaga 2400 uvuye mu Bwongereza. Ku ya 15 Mata 1986 ahagana saa 8 z'ijoro nibwo urusaku rusa nk'inkuba zakubise rwumvikana mu murwa mukuru wa Tripoli ndetse na Benghazi ufatwa nk'umujyi wa kabiri wa Libya. Ni igitero cyakozwe n'indege z'intambara 42 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gikorwa cyahawe izina rya El Dorado Canyon. Muri iki gitero imitwe kabuhariwe y'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere ndetse no mu mazi, ndetse n'indege z'intambara zigabije ikirere cya Libya zirasa ibirindiro by'ingabo z'iki gihugu bisaga 5 mu mujyi wa Tripoli ndetse na Benghazi, hamwe n'ingo za Perezida Muammar Gaddafi hafi ya zose zihinduka umuyonga. Ni igitero cyamaze iminota 20 gusa, ariko gisiga gishegesha ubushobozi bw'igisirikare cya Libya, kuko zaba indege z'intambara, radari n'imbunda birasa indege byacungiragaho hafi ya byose byasutsweho toni 60 by'ibisasu bihinduka umuyonga mu kanya gato nk'ako guhumbya. Muammar Gaddafi wari ubanye neza na Karimun Matsud Monichi wari minisitiri w'intebe w'ibirwa bya Moritsi, ngo yari yaraburiye Gaddafi ko ibi bitero bitazabasiga amahoro. Ibi byatumye afata umuryango we bajya kwihisha mu buvumo hasi, nuko yaje kurokoka ibyo bisasu gutyo. Iyi ntambara ngo yaba yarahitanye abasaga 60 ku ruhande rw'abaturage ba Libya ndetse n'abapilote babiri ba Amerika bahasiga ubuzima. Bapfuye barohamye ubwo indege ya intambara yaraswagaho misile za Libya igahanukira muri Mediterane. Koloneli Muammar Gaddafi wayoboye Libya guhera tariki ya 2 Nzeri 1969 yitabye Imana ku ya 20 Ukwakira 2011 mu mujyi wa Sarurit yishwe n'inyeshyamba zaterwaga ingabo mu bitugu n'igisirikare cya OTAN gihuje mu bimwe mu bihugu bya Amerika n'Uburayi.